Ćao svima, dobrodošli na kanal Bodhi Yoga. Moje ime je Anja. Današnji čas je opuštajući Yin Yoga čas koji će vam pomoći da ublažite tenziju ili nelagodnost koju možda osjećate u leđima, naročito u donjem delu leđa. Želim da naglasim da ovaj čas ne preporučujem osobama sa diskus hernijom. Pripremite jedno ćebence, 1 do 2 jastuka i yoga blok. Kad budete spremni, nađemo se na prostirci. Udobno sedite i zatvorite oči. Možete da oslonite dlanove o kolena. Pokušajte da osvestite dah. Pokušajte da osvestite kad kreće udah, a kad kreće izdah. Pa u narednih par udaha i izdaha možemo da izgovorimo u sebi uz udah, udišem, uz izdah, izdišem. Kad krene udah, izgovorim udišem. Kad krene izdah, izgovorim izdišem. Možemo usmjeriti pažnju na vrh nosa i samo posmatramo udah i izdah. Pokušamo da budemo nemi posmatrači. Da ništa ne ocenjujemo, jednostavno samo da primetimo kakav nam je dah trenutno. I dok posmatramo dah, izgovaramo uz udah, udišem, uz izdah, izdišem. Kad primetimo da smo odlutali u mislima, jednostavno se vratimo na dah, usmerimo pažnju ponovo na vrh nosa, na sopstveni dah. Možemo sada zajedno da donesemo odluku za ovaj čas da će naša namera biti da se opustimo. Izgovorimo u sebi 3 puta. Opuštam se. Bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Dajte sebi dozvolu da se opustite, makar u narednih pola sata, koliko će trajati ovaj čas. Možete i da izgovorite u sebi. Dajem sebi dozvolu da se opustim. Dajem sebi dozvolu da se opustim. Pa polako opet vratimo pažnju na dah. Samo posmatramo.
I nema veze ako odlutamo mislima, bitno je da smo to primetili. Kad primetimo da smo odlutali, jednostavno se vratimo pažnju ponovo na dah. Sad lagano sastavimo dlanove ispred grudi, protrljamo dlanovima, pa naslonimo dlanove ispred očiju. Lagano kad smo spremni, otvorimo oči. Za početak sednemo na prostirku i ispružimo noge. Možemo da sednemo na jastuče ili na ćebence. Ispružimo noge ispred tela. Noge su potpuno opuštene. Možemo malo i da protresemo noge, čisto da ih dodatno opustimo. Zatim iz kukova pokretom karlice idemo blago ka napred. Ruke su pored tela, dlanovi okrenuti ka plafonu. Polako spuštamo glavu, brada ide do ključne kosti, teži ka ključnoj kosti. I spuštamo glavu, pustimo je da padne. Namestimo se udobno u ovom položaju, ostaćemo ovdje nekih 5 minuta, što naravno ne znači da ne možete da se pomerite u tih 5 minuta. Stopala su nam opuštena, kolena su opuštena. Ruke su potpuno opuštene, negde blizu tela, blago savijene u laktovima. Glava nam je teška, opuštena. Osjećamo blago istezanje duž kičme. Ukoliko u nekom trenutku osjetite bilo kakav bol, oštar bol, bilo kakvo presecanje, vratite se nazad ili jednostavno izađete iz položaja. Jer poenta ovog položaja je da se lagano opustimo, da lagano istegnemo kičmu, da dopustimo da položaj radi za nas. A potrebno je vrijeme da položaj odradi svoje. Pokušamo još više da se opustimo, dodatno opuštanje. Možemo da ponovimo i našu nameru. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Dakle, položaj je pasivan. Naš jedini cilj ovdje je da se opustimo. Upravo sada, u ovom trenutku. Možete i ovdje usmjeriti pažnju na dah. Možete pratiti disanje. Ili ako osjetite neku senzaciju u telu koja nije oštar bol, pokušajte da dišete kroz tu tačku. Pokušajte da je opustite.
Možda će telo blago krenuti da se spušta još više ka napred. Vi se opustite i dozvolite telu da se opusti. Pratimo disanje. Pokušamo da dišemo kroz tenziju ukoliko je osjećamo u telu. Ponovimo još jednom nameru sa početka časa. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Pokušajte da budete posmatrač svega što se dešava u vama. Ukoliko se bude određene emocije, pokušajte i njih samo da posmatrate. Sve je to samo trenutno. Zatim lagano se pripremimo da izađemo iz položaja, okrenemo dlanove ka prostirci, idemo pršljen po pršljen, ispravljamo leđa, vrat, glava poslednja. Kada ispravimo i glavu, ostanemo tu još malo da saberemo utiske. Dišemo lagano. Pratimo sopstveni udah i izdah. Kakav je osjećaj nakon ovog položaja? Idemo sada u naredni položaj. Spojimo stopala, kolena otvorimo sa strane da padnu. Možemo ostati na jastuku, a možemo i da sklonimo jastuk. Dakle, stopala se dodiruju. Kolena pustimo da blago padnu sa strane. Možemo da izvučemo sedalni deo, da sednemo na obe sedalne kosti. Možemo da uzmemo i yoga blok da postavimo ili na stopala ili u sredinu između kolena. Zatim lagano uradimo isto što i u prethodnom položaju. Pokušamo da se opustimo, da blago zaoblimo leđa, ruke između nogu, blago savijene u laktovima. Možemo glavu da pustimo da slobodno pada ili da oslonimo čelo na yoga blokove ili na jastuk, šta god da ste stavili, ili ako niste, možete da pustite slobodno da glava svojom težinom teži ka prostirci. Kičma blago zaobljena. Brada teži ka grudnoj kosti i glava teška i opuštena. Pokušajmo još dodatno da se opustimo. Pokušajmo aktivno da opustimo donji deo leđa. Namestimo se u položaju. Ostaćemo i ovde nekoliko minuta.
Možete i da se ljuljuškate sa leve na desnu stranu, sasvim polako, blago. Pokušajte da osjetite svoje telo. Šta vam telo poručuje? Šta mu je trenutno potrebno? Pa tako i uradite. Osluškujte sebe i budite blagi prema sebi. Upravo sada. Potpuno smo opušteni. Sva pažnja je na disanju. Samo posmatramo udah, posmatramo izdah. Pokušajte i ovdje da osvestite bilo koju senzaciju u telu. Da li je to blaga tenzija? Šta se dešava? Pokušajte da dišete kroz taj deo tela. Pokušajte da pošaljete ljubav tom delu tela. Možemo opet da ponovimo nameru sa početka časa. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Ukoliko primetite da se misli ređaju jedno za drugom, o prošlosti, o budućnosti, samo primetite i vratite pažnju ponovo na dah. To je uspeh. Uspeh je u tome da primetimo misli i da vratimo pažnju na dah. Možete i da izgovorite: uz udah udišem, uz izdah izdišem. Glava je teška, teži ka prostirci. Možete da zamislite i da sve brige koje trenutno imate jednostavno ističu iz vas. Lagano, kad smo spremni, polako izađemo iz položaja, opet ispravljamo kičmu pršljen po pršljen, odižemo vrat, glava posljednja. Sasvim lagano, pršljen po pršljen. Pa se zaustavimo opet, nekoliko udaha i izdaha ovdje zatvorenih očiju. Kakav je sada osjećaj u telu nakon ovog položaja? Udah, izdah. Lagano se pomognemo rukama, sastavimo kolena. Polako
Legnemo na leđa, kolena su i dalje sastavljena, pršljen po pršljen, legnemo na leđa. Možemo da namestimo obe ruke savijene polako u laktovima, takozvani položaj kaktusa, kaktus ruke. Blago utisnemo pete o pod, odignemo lumbalni deo leđa i savijemo noge u kolenu, prebacimo ih u levu stranu. Desna ruka može ostati u obliku kaktusa, to jest savijena u laktu. Leva ruka možemo da je ispružimo, možemo levom rukom da dohvatimo kolena. Osjećamo blagu torziju. Zatvorimo oči. Osjećaj treba da je prijatan. Ukoliko se javi bilo kakav oštar bol, možemo da smanjimo intenzitet položaja tako što ćemo odvojiti kolena što dalje od grudi. Ukoliko želimo da malo naglasimo položaj, možemo da približimo više kolena ka grudima. Pokušajte da osjetite sami šta vam to u ovom trenutku prija. Možemo sada da učinimo jedan duboki udah kroz nos i još dublji izdah kroz usta. Zatim ponovimo u sebi nameru sa početka. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Dajem sebi dozvolu da se opustim. Lagano izlazimo iz položaja, ispravimo desnu ruku, odignemo kolena od prostirke, vratimo se u sredinu, u neutralni položaj. Zatim lagano se spremimo da to isto uradimo sa druge strane, pritisnemo petama prostirku, minimalno odignemo donji deo leđa, ruke opet vratimo u oblik kaktusa i prebacimo noge na desnu stranu. Levu ruku možemo ostaviti savijenu u laktu, desnu ruku također, ili možemo desnim dlanom da se uhvatimo za kolena. Glava može ostati u neutralnom položaju ili možemo pogledati u levu stranu, u zavisnosti od toga šta vam trenutno prija. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. Pažnja usmerena na dah.
duboki udah kroz nos, još dublji izdah kroz usta. Dajem sebi dozvolu da se opustim. Zatim lagano ispružimo obe ruke pored tela, odignemo kolena, vratimo se u sredinu. Lagano se odignemo potpuno, sednemo na prostirku za trenutak i ići ćemo u položaj balasane. Sednemo na pete, zatim raširimo kolena do ivica prostirke. Možete ispred namestiti cigle pa jastuk ili samo jastuke, šta god da vam prija. Ruke lagano ispred tela. Zatim se spustimo polako, čelo do prostirke ili oslonite i čelo na jastuk. Bitno je da vam je udobno. Ostaćemo nekoliko minuta i u ovom položaju. Možete i da sklonite jastuke i cigle i da se jednostavno oslonite samo čelom o prostirku. Ruke mogu biti ispred ili pored tela. Palac i srednji prst mogu da se dodiruju. Namestite se da vam bude udobno. Pratimo udah i izdah. Jedan duboki udah, još dublji izdah. Pokušamo da kroz izdah izbacimo sve što nam nije potrebno, sve što nam je višak, sve ono što nas opterećuje. Još jedan duboki udah kroz nos i glasan izdah kroz usta. Opuštam se, bez obzira na sve što se dešava oko mene i unutar mene. I nastavimo da pratimo dah. Posmatramo udah i izdah. Posmatramo i kako se osjećamo sada u odnosu na početak časa. Da li smo bliže nameri koju smo postavili? Zatim lagano izlazimo iz položaja, odignemo čelo, pomognemo se dlanovima, odignemo i torzo, pršljen po pršljen, kičmu, vrat, glava poslednja. Sednemo na pete, umirimo se na trenutak.
Duboki udah i izdah. Sastavimo dlanove ispred grudi. Duboki udah, otpevat ćemo mantru Om. Namaste. Hvala vam što ste vežbali sa mnom.